It's now officially kuri psychology usukini ka team Shirimani. Ayi matsogo machanga le re jara ma basa shoes lo asha thui. Psychology usukini ka team Shirimani. It's now officially kuri psychology usukini ka team Shirimani. And na video yikona isapeta sweswo yingiselana. Oh, yimanyana swi important leswi. Ni khome madzongo la. Madzongo I rile ka team Shirimani anga ha ri kona. Hi swona na? Madzongo I ri u humeni ka team Shirimani. Hi swona na? Hi swona. Ebata ku tihlamuleli we Jenfo. Ya mina na tirhi na team ne. Mina ni bana ba wito ne mfana mina lo. Okay, mititwele ta n'wina tindleve ku ri psychology tlhavula hi nomo yena ku ri yena usukini ka team Shirimani u tirha na Mr Post. Okay, swi tikomba nga ri defender team Shirimani titwa nga ri psychology u bayizini, but decision leyi psychology a nga yi endla it's good for him na career ya yena. Loko wo langutisa swin'wana hi ta swi vona ku psychology it was more like ofurekiwa ka team Shirimani a nga ha ri ku tirhisiweni a yo vekiwa ntsene like a ta fika maybe after nkarhi wo leha se hi rivele na psychology a fika a nghena nyana switsongo ka track ro karhi a nghena swi bayisanyana. Mi nga psychology u heta ku lan'wa before a ta humesa album leyi nga na vo Shirimani leya last year. A lan'wisiwa hi mhaka ku a swi vona ku ri o va phasela a nga ha ri na ntirho ka team. Wo tshama ntsena a nge le ku humeseni ka ti-album a nga katsakatsiwi ka team leti nga ku endliweni ma swi a gina a lan'wa swi gina swi nga fambi kahle ka mapiano a vuya loko a ta humesa album last year. Okay, a vulavuleni music wa psychology album ya yena yo sungula guwa yi fiki yi ba gold yi rhandziwa swinene. Psychology va na fan base yikulu a vuya a ba hosima na milenge famba na milenge wa fana yi rhandziwa swinene ku ri album ya kahle swinene. Mi ti vutisa ku ri from ka album leti two why ku vi na gap yikulukumba so psychology a va kha nga humesi music, why a nga ha feature the way a va n'wi featurisa xiswona ka ha ri na Limpopo Poison, why a nga ha talatali like a swo tlanga ri psychology u le ka mood like va n'wi veke ka mood ka team like a nga ha ri na nkoka u yo furekiwa maybe siku maybe va nga ta heleriwa hi option va ta landa psychology. So ku za a va a lawa swi fike swi nga n'wi fambile kahle mapiano a vuya a ta humesa album last year. Okay, album ya last year yi fike yi ba i album ya kahle ngopfu yi yingiseleka ya ba tinsimu leti nga laya. Mi ti vutisa ku ri loko psychology a ri good hi ndlela yaleyo loko a humesa album yi fa yi ba, why a fa a nga humesi music, why a fa a furekiwa a lava ku tirhisiwa loko se va heleriwe hi option mara music wa yena loko a humesa music wo tsakisa. So ni vona nga ri swi endli kahle ku ri a famba a ya ka ndhawu leyi a nga ta fika a va useful, cause le ka Mr Post u ta fika a va useful. I hope u ta fika a va useful, u ta fika a humesa va n'wi feature career yena yi pick up cause vanhu vo tala se va rivala no vula psychology. So ni vona nga ri it's very good for him na career yena ku ri yi ta fika yi pick up cause a nge fika a tshama a va phasela u ta va kha a tirhisiwa u ta va kha humesa music u ta va kha a feature-riwa. So decision leyi nga endliwa psychology it's very good for him na yi support-a. I just hope na team Shirimani yi nga n'wi pfaleli handle psychology yi va ya n'wi support-a because hi vona va nga endla ku psychology a za fika ka decision leyi hikuva va kha va n'wi pfalela handle. Ni nge lehisi ngopfu Matsonga Machangani a no leta ku ri like ni va ni yi khumbini because vanhu vo tala va yi ba like va swi komba nga ri a va behind psychology but va fanele va twisa timhaka to psychology fika decision leyi nga ka yona because se a feel useless. Ma twisisa ni leri i Jara Mavasa shoes lo a xa thwi tangu.